Tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga whaapoponga o ana tamua i nei aso. Sa ole me whai ngā ruenga e whai ngōwhia fo o na whaatino se ngā ruenga ai mai se o se au aunanga e pe o na mōri mawina le vai aso mua le nei o le taawale whaapitoa e whea vea i tui i whale mai ai ole au maia mai le malai wa le leo se sapalai fōu i ona tūlanga saonga le mū. O le taimi mua le o mawai se taawale whaapitoa la poa e whaatino ai le whea vea ia le o tui ma ona vai la au male saonga le mū. O le mea alofa lea, mai le malo au se talia ma le UNICEF o sauno ai le minista o le mtanga luengo le soifua maloloina le fionga wa lasi tonga manga ta fito sele o le au ngā tele le neita avale whaapitoa e whiawia iai ia tui i sefe ai tupe ia mauna iai le whaatinonga o ngā luenga mai a whaafta iai le malo au se talia ma le UNICEF i le fsosani e tili o na mana o mia e Samoa. Na wha mea alofa whaatasi mai le taabale, ia maona whaatotonga, i mea whai ngā ruenga e ao ai o na tuu ma ota mai vaila au tui, mō le saonga le mūlau tele. Inisio tala, ia malamatu le tae ao o le so, Oketopa so mua wapa u le tau o le suau uipa muke si o malava i Samoa, e pe o na whaailoa mai, ele malo o lo lato tau fau mo le masina le nei o Oketopa lea ua pa ua ele ta se fulu iwa sene i le lita mo le penisini ma le kiso ai pa u le se fulu valu sene i le tau o le kalasini o le tau fau o le penisini ua lua ta la iwa valu mai le tolu ta la se fulu fitu sene le lita o le kiso tolu ta la ma le valu sene mai le tolu ta la lua fitu sa iai o le kalasini le ua lua tā la ma le valu sene, mai le lua tā la valu ono sene sa iai le lita. Whaato ai loa foi, ia le isi tawe iai, po se isi suinga, mō le tau le suau, i le maa sina fōua novema. Fua i le tamau ainga, ma le tau mai e tunu unga o si suau. O atangia i le tau, o le peni sini i atunu o Australia, New Zealand mawhiti, o lo tau ngō fia i lava, le lita penisini i Samoa, whaatusa i nā tunu. E pe o Samoa le penisini e lua tā la iwa walu i le lita. O Ausitalia, e tolu tā la se fulsene pol tā la fitulua tupe Ausitalia. O New Zealand, e wha tā la lua se fulsene le lita, po le lua tā la lima wha tupe New Zealand. O Fiti, e tolu tā la wha fitu sene, po le lua tā la iwa se fulsene tupe Fiti. E pe o na whaailoa mai, ele minista le tu mau mo le taiminei le fionga tuala Josefo Bonifacio. O te le se suinga o le maota fau i le malaiwa alele i whaleolo. Malaiwa alele whaamwha mua lo Samoa mō ma lo whaalolongia. Le ua maea i le taimi o whetaui mo talinga ma lo le Tjonkom. Mai le tama iawa noa sa iai le whale mua mo le na o le 5 se fulu no fua i le tolu se lau. Ua mawhai nei, o na sausa o lava le stepu wila, mai le waalele i le whalefou tali malo alo ia, masiaki ai i ina pepa malanga o le tau nuu ma le alu ese, o le saunga le mū lava, le aunga o le whaamoe mo malo tau nuu mai i le ati nae, o le ngā luenga le na whaatino e le au kamuta le Sheng, i lona tau e se fulu tasi tesi ma le 2 miliona tā la, talu mai Novema lua o lua tolu ia Augusto lua o lua wha. Se fulu masina na whaatino ai lea tinae. Mo na whaatotonga e pe o whaleta ele ma le vaenga mo au nanga o mea tau mawha. Au whaangaso loi le whono tangalo na fitu se fulu iwa ma lo au whatasi. Iona tai lea o lo whai ai New Yorka. Mai lea so lua iwa e o mai lea so tolu se fulu o se tema. Lua o lua wha ma awa ia tu iai le taitai o Samoa le fionga le palamia, fia me na omi mataafa, o le au le fono, lea o lo usu nei, o le Unity and Diversity for Advancing Peace, Sustainable Development and Human Dignity Everywhere and for All. O se whelo inga, o lo whaatala noa ai, awala i whaatupuina o le file mu, saonga le mu mātina e whaawau le lalangi. O le United Nations General Assembly, po le fono awa ma lo au whaatasi
e o atu le se lau iwa sfutolu ona totino e aia tutu sa umalava e ala i lana palo talo ia. Ua whaalawa i tele mai le whaato e senga le te whono ma le pulenga whaatanu o le Marist Brothers Governance Board i le tunu ulau tele ma le aonga o kolisio malua fau ai mai se ai o le tama aonga lea na whaamanu alia mai le vevesi lea na tupu i le vai aso talua i le whaatalipasi i le taulanga. I le tusi a le taite ai talua na whaasa le St. Joseph's College le whātau sanga mai tā alonga i le amatanga o le tausanga. Ma whaamalo si ai ana tula whono i ai inga o a mio taupulea i le kolisi. Wata ua fo i le tusi a tuatangaloa ua whaao o ane le tusi whaamawai le pulea onga matalia i le board. Matofi ai nei le board, Brother Kevin O'Malley, ua tuetaliu mai lana malolonga. E vea mapulea onga mo le teiminei, acting principal, mai o le a watu iai, ia le langolango. A le Marist Brothers Old Pupils Association. Ua langona le maasiasi mai le mea na tupu, ai maise o lo whengai mati ngā lofa, i le maliu o le sui pristene le ituala Joseph Jang Ting. Matalo sanga ina ile ngā lulu e whaatasi ma mātua. Ai ole ono sa ia o whaale tonua o ngā lulu e aie fō ia aua nei toi tupu. E nisi o talo le whaatau o le ola ma le saunga le mua whanau o Samoa. Le autu o le sauninga whaapitoa e mana tua ma whaamawai ai i le mata upu o le ola o le teine talavou ia Sana Rosa. E nisi o tala, o le whaatau o le ola ma le saunga le mua whanau a Samoa. Le autu o le sauninga whaapitoa e mana tua ma whaamawai ai le mata upu le soifu o le teine talavou ia Sana Rosa. Na sawa ina e lona ia lava tama lona o langa mua ma whaatupu mai ai ia. Avantu whanamai le SVSG Samoa Victim Support Group ai ua tuai lava ma maliwai. O lona tama lea ua whalpuipui ai nei mo le lua se fulu tausanga ma i le tala whalawa i tele le SVSG e tā ua tele le tala o le nei teine talavau. E avea malu i tau i le whaataua o le tausia le lei o whanau. O le pine whaamau o sa wanga o whanau o i la tau lea o i tutonu o le Campus of Hope i tona i mato. Peitai, o le mana onga o le neite i nele a whawhine ia Sana Rosa, wa alu maia i le tunga mau. O le au ngani mai i mātua Samoa e alo lofa i a lato whanau mu whaapele pele i ai. O le tasi pe lua mātua Samoa o whaafale pui pui i sa wanga i a lato whanau. E iai leulu ngā li o lo o tuli le solo atoa i sa wanga i le lata mateine e o mai nei le i maua lava lo na tino. Ai ele tama na sasa lo nalo i lei ofi mulmuliane maliu. E le mawhaitau lia fo i tama i tai ua whasioti a lato pepe se i tulou i le taimi e whananau mai ai ona o le whewhewe i le tau malea. Peitai. O toi upo Sana Rosa a o vai i mātua i a tō walolofa i a tō whanau. O sau noa whautua le fio ngā sili niulina jang o le Bristene o le tō manga moe supua ngā tia i a tātou mana tua le māwai ngoti a Sana Rosa whaataua matau la mua i whanau talavou o na whaasulu atu le file mu ai o se whaamoe moenga mō whanau uma a Samoa. O le sauninga e whaia i le whanua o te waile tino Sana Rosa i lona ainga i le asofarai leo le vai asonei. Mo nisu whaamtalanga le nōwhanga fsota i le Samoa Victim i le valu selau fitu valu fitu wha. E lata le afa miliona le maota fo ngā whalelua o le Caution Trust i vai lima so o ma le whalefau o le malo saina whasanga e ma le lotoa o le official malo Amerika i vai lima. O le whalefau o le Caution Trust le ana whau le malo o Japani o se vaenga o na poloketi fsoswani i le siitia o soifua tangata Samoa. Il whamtalanga whaalawa i tele ma le ofisa o Japani e lata i le afa miliona tala le tau le ngā ruenga. E se fulu ono potu moe ma le potu e whai ei whilo inga o a onga ma whono o le potu o whaatala noanga o whale tā ele ma whale o itulau. O le whale o whaapitoa mo le au nanga i tangata iei mana onga tū mau le mawhau. O le asosa se tema luaiva i Amerika
lea ua whaamanatu ai lea sasa whaapitoa mo le whanau o le lotu o tamaiki e kālesia Samoa le aupa ia Yesu Kiriso a soe ngatai po le kālesia mamona. E le o tuua lava ia anga matu whaakerisiano a tangata Samoa o le whaataua ai o whanau i le asosa le nei. Ua tamua ai le kālesia le nei i le asosa tamaiti whaatusa i Samoa o le asosa lo na lua o Oketopa i tausanga uma e whaapitoa ai mo le asosa o whanau i a po tamaiti o le 15 tausanga ma le talafa ai ulo o mana tua pea le 15 tausanga taluai pe lava o ananafi le ana tupu ai le tsunami po le ngalulolo i Samoa ma mana tua ai pea a fianga o tangata o lo tatu o tunu i Samoa na lua i le ngalulolo o Setema lua iwa lua fema le iwa. Haftai lau whaafonga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula mana tamua. Haftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matangofie ai whaasoi fo ia.